Agent 5 Napalabas, pinaggartiman ni Noli ni Lala. Kilat matapimano ni Lala ket nagipulong iti inana. Nagsarita nga rod Noli kin Ismi. Iti day tamot lagundaway. Nakabil ni Noli ni Ismi. Iti gagayem. Denggin nyo tituloy iti makalawas aserye tayo iti drama tayo na paulwan. Agent 540. Boss, sakpoy ang makaipulong katag iti polis. Unaan tayon ni Pitoy. Kaya pa isa, boss. Kaya pa isa pula. Anyat kayat mo asawan, Bino? Patayin tayon, boss! Andiya. Kaya pa isa, boss. Anyat makunang, boss. Patayin tayon da Pitoy. Tapno sana makaipulong katag iti polis. Mayat day taan na panunot mo, Bino. Boss, saan ka diyan napadasang matan di pimatay? Juan, isuan na lakak lang haramidan day ta. Nabayagan niya kakatuwa tayo. Ano lang? Anya nga ta no aramid ang matikas. Iti naramid mo iti day best friend mo. Ani, tayo. Ha? Boss, saan ka diya sikamot lang ti pimatay iti day tayo? Best friend mo. Tangiwat mo, Bino. Kamangan wadda sa balya makangagkang ka. Best friend mo, pinatay mo. Rumbang lakin ko anatikas jay. Linukunak. Kursonada namut gayam idi ni Ismi. Boss, naglapsat a babae ni Ismi. Ide, agkabanwag. Imala ti anak na ani Lala. Juan, Bino. Napintas ti anak da iti day di tayo. Malas lang da dyan, Theo. Pinatay mo lang. Agasam, ikalay sa kumay din ni Ismi. Ngam inikutan ni tayo. Boss, nagmayat mo't ni Ismi, tinapasamag katakwata. Isuabalsak ida. Nasakit pa'y lang tinakam kong aging ka ita. Kat, anyat, plano mita, boss. Ibagam, tanakasaga na kami, tumulong kan ka. Why, boss? Masaya at nagkinawatan tan, Pitoy. Di ka madanagan. Siyak ti makamukan ka. Sir, kasama mo makadlaw ni Tatan mo ulit iti aramidak. Basta ramidem tinsurok kan ka. Sir, Agpamarang ka na sayat kan ko na. Aramidem amin na kay kayat na. pagtalkan nakpaingatan ni Tatan uli. Kalpasan ti pa ng sungsung bat ko kuha na iti kalabas. Amok akasapulan na kapay dadya at tao, Pitoy. Sir, Tulungan nak. Kat ipanamnamag kan ka, Pitoy. Saan ka mairaman ang madaksan? Ti grupo laang ninuli ti may balot. Sika ti agpaay nga star witness iti dakes nga aramid ta. lang, Bitoy, nakapulis ka mat sa dino ti papanam. iti balay da Julia. Julia? Asino day ta Julia? Kadalak iti elementarya dinana. Ngay, Julia. Wan, malagip kon. Tay anak ti baknang. Una na, tay kanayon iti nga istorya kada kayo. Kaya't nakakadiday chay, kat baknang tinagtaudan na pamilya. Isungarad na sa anak nga agsarday nga agdaton kan kuha na nanang. Amok nga danamnamak kan kuha na. Sige, aganad ka nga rod iti ipapan mo ijay, ha? Una na. Sige, mapanakon. Anyat araramidam dito'y sangot ti gate, Bitoy. Kahit kalapasyaran, kailiw kang aminan. Amok nga wan klase mita. Bitoy? Hindi na kadipastragan, Julia. Kwa, sana mabalin. Apaya sana mabalin. Adda dagiti parents ko. Aging inanada. Nabandog da iti biyahe. Kasta ka di?
Wen, iso adito'y latan gate nga agsarsarita ta. Ang mga ano nakaistorbo ako mo taniti pa ng pasyar ko kan ka. Saan matkit di? Awan mo ti aramida kita? Agyaman na nga ron. Julia, mabalin ka din nga awisan ka ngagbuya di sini. Ha? Ay, saan pa'y ang mabaling bitoy? Apaman ang makainadadapapakan, mama. Agbiyahe damanan. Ha? Sa di no ti papananda? Ijay bagyo. Ada na patag nga ramidan da ijay may papan iti negosyo. Iso asaan ka mabalin arungwar ita. Kastagayam. Maawatam ko matikayat ko asawan bitoy. Mawatak, Julia. Siyak lang amin ti mabati. Kandag iti babaunan di ti balay. Iso pasensya kan ha? Anyat aramiden ni Bitoy iti dayta abalay. Unyarot, boss. Nabayagan na palpaliwak dayta abalay. Baknang ti akin kukwa iti dayta. Boss, anya nga rod ti plano yu ita. Adda na panunot ko, Bino. Anya tita, boss? Total, am mo ni Bitoy ti anak ti negosyante nga aking balay iti dayta. Mausar ko ni Bitoy iti planok. Ha? Ay, boss. Dumag ka, Bino. Ibagakan ka ti aramidan tayo. Bitoy, anyat aramidam iti balay dagiti agasawa abak ng itay. Sino ti dakdakamatan nyo? Mamumgayam ti anak dagiti agasawa abak ng iti ili tayo. Tingay pamilya Agustin? Bitoy, anya ti pakainaigam iti anak ni Mr. Agustin. Gayem ko. Gayem mo, wano agdat-daton kakankwana. Sungbatan nak, Bitoy. Uwan tatanuli. Apay nga umisim kayo tata. Ha? Ay, awan. Makaisa maklang iti aramidam. Anya? Anya ko mati makapaisa meter aramida. Agraraman kamutan niya. Ha? Ambisyoso ka. Imbag no kayat nakadayjay, kat awan mo ti adal mo. Anya? Agdat-daton kagayam iti anak ti baknang. Agdat-daton kagayam. Duan arabi asaan asimang sangpat dito'y balay ni Tatayo Anoli. Nasaya at matnanang. Bastos da a tao. Maditi panangkit kita na kanya. Wan, nadlaw ko day takan ko na, anak. Ape anak sinay kayo. Ko, anak ko. Apay nang. Agbababaw yak. Jakla ko man simurot kan ko na. Anyat kaya tiyo asawan. At itog asalaysayan, anak ko. Ti anya, nanang. Tinapalabas mi kini Tatayo Anoli. Di kay maawatan iti dayta ngay bagbagayo Ni Tatayo Anoli ti sigod akaayan ayat ko. Sakbay iti amayo. Ha? At damat nagbasulak. Nakiinayatak kini Teo. Idin tatagayan ayat kami iti kini Tatayo Anoli. Anya? Idinatay ti amayo. Nakisinublan kanyak ni Noli. Gapot agayatak pailakan ko na. Simurutak nga ron. Apay nga itala nga ibagayo dayta, nanang. Inlimod ko ti amin kada kayo. Napilitan nakla idi asimurot kini Teo. Gapot na masikug akon. Nabaybay akon ni Noli. Nanang. Jakmut ket di mababalaw ita ni Noli. No apay anakos pagkada kayo nga agkapsat. Gapot saan na kayo mag-aputot. Ngam sa bali ita ti ugali ni Noli.
naglaingan nga agilimad. Natangsit ken agdangran pa yan. Kasla, adda na irikap ari daw. Manang Pasing! Manang Undang! Da kayo ka diti nang irikap iti daw? Awan mati sumungbat. Ha? Adda manaw alugan manipod iti batog ti gate. Rumarak iti salad ko. Sapay nagsipnad. Ari kapag ti switch on ti silaw. Ha? Diyos ko! Naiwara dagiti alikaman dito eh. Nakalukat ti ridaw ti silid da papakan mama. Sinirak da kami dagiti agtatakaw. Manang Pasing! Manang Undang! Agreeing kayo! Sinirak da kayo dagiti agtatakaw! Julia, Bitoy, umula kayo ni Giant ti kotse. Kasaritak pa ti hepe. Sir? Mabit lang, sir. Oh, apay Bitoy? Sigun iti istorya ni Julia. Nga ti estilo ka no dagiti agtatakaw. Kat dalaki di pa kainaigan dagiti grupo ni Tata Noli. Anya? Ngamin, kas ti estilo da. Alaan da amin na mabalin. Basta napapatagabanag ng runay ti alahas. Bitoy, asino ang noli ti dakdakamatam? Amamom ka ti dagiti agtatakaw? Kwa, jak masigurado. No ti grupo ni Tata Noli tinang serak iti balayo. Ala, umuna kayo nga rodin ni Tayan ti kotse. At dala na patag pagsaritaan mi iti hepe. Yes, boss. Duman ang kwarta tayo, boss. Baligi tinaramid tayo kakadwa. Awan, boss. Adu tinababalor nga alahas anaala tayo iti dayja balay. Awan, boss. Kastamot ti kas. Talaga, bak nang dadya, Mr. Agustin, boss. Ato, kas na iti drawer ti silid na kasawa. Tiba-tiba tayo manen. Boss. Oh, kita am dito yan nalagi ti dadya balay, boss. Ano rita? Nyinginain na wall clock. Sana basta-basta wall clock nito, boss. Palitok ni. Uy, dayta mo ti pagbilibakkan kabino. Nalaing kaamang kita iti takawam. Basta balitok ti pagsasaritaan, nalaingag, boss. Nangina da ito, no may lagaw. Kanayon kumakas na ti pagnatayo. Agasem, nakaturog amin na tao iti balay. Wan, boss, sanda nadlaw ti panagtakaw tayo. may sala kwarto ti sinurag tayo nga dakkel kantidad ti nahala tayo. Ayos! Adumanin ti kwarta tayo, boss! Sir, day balay ti pagsisinarakan dagiti buyot ni Tata Noli. Kasta ka di. Wan, sir. Nasipngit ti unad. Panagkunak. Awan ti tao ita dita. Sir, kabisado ti unag dayta balay. Adun adaras na napanak dita. Noon day tada iparami ni Tata Noli kanyak. Diti ka lang. Sa dino ti papanin, sir. Mapanak iti dayta balay. Paliiwak no dataw. Diti ka lang. Talagang awan tao. Nagkatrangka amin na ridaw. Jakmat masirip iti unag tarasipngat. Agsubli ako ni Tayan ni Bitoy. Oy, Bitoy. Apa yang kas tati panangkit kita kanya ka? Abay, Awan, Tata Noli. ayan tin nalay nga inam. Apa sa pulong ti inak. Na,
Pagsalsaludsudan ka, sumbatan nagmatlaang iti saludsod. No, di kakit duldaw. Naglabas ka yan. Anay ko. Uy! Lumaban ti loko, ah. Abay, adda pagkarkarit mo na. Sige, lumaban ka. Laban! Sala ka lumaban. Abay, tikulam nalipata kung diyan naramid mo, ha? Ano nga inaramid ko? Di mo pa'y nasukatan diyan pukaw mo a kwentas. Anya? Sukatan tayo siya! Oray dya kung sukatan ata. Dumatang tinatakaw yung iti balay na Mr. Agustin. Aniya. Oray dya kung sukatan. Tanakaadu kayo mo ito tinatakaw. Aniya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem dinggin inton bigat ti paggibusan ti makalawas a serye tayo iti drama tayo a napaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon Mary Jane Castro. Technical supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay.